Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Hansepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Tarapung Borpung, Borlangso Arat Pen, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen, Nilip MSc Povitra Rong Piaphan, Kachoro. Sonsi, Lakha Inquarapo, Nilip Constituency Keparlo, Tarapung, Borpung, Borlangso Arat Doan, Ningkan Pokep, Aprang Penlo, Tovar, Mesenang Chipu, Kehang, Sitame, ASTC Akayahut, CEM, EM, MLA, MSita, Congress Ahuta, Ipe, Rat Kisung Loksi, Chitong Sitame, Non, India Angkang Pita, BJP Sorkar, Chari Dekpen, Karbi Anglong Sitame, BJP Sorkar Si, Non, Charilo, Bang Swajo, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Lapen, Nilip MSc Povitra Rongpi, Lapen, MLA, Dr. Numal Mumin, Tarapung, Borpung, Borlangso Araraphan, Lamchak Chipisi, Non, Chipapleng Ponlo. Towar Silambomlo, Bangswa Joksi, Tarapung, Borpung, Borlangso Arate, Ning Arong Olo, Lasi, Karbi Anglong Autonomous Council, Kachari, Abangpu, CEM Dr. Tuliram Ronghang, Lapen, Nilip MSc Povitra Rongpi, MLA, Dr. Numal Mominaphan, Choropar Piklopusi, Ratpen, Lamthe Chipaklangpo. Lapen Tarapung Ahawaralong BJP Local Committee President Mohen Tokbi Lapen Lems Mate AP Shop Holder Ram Singh Kro Sitami Kachoro Pajerpo Tangte Pirang Kiathengno Lamthe Kaningche Ponle Arjuponik Sina Nilepen R1 Teron Duabar Gripen Edverson Kro Report Karbi Anglong News Channel Aro yar pisot moi ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো কাৰণ আমাৰ বৰপুং তাৰাপুং বৰলাংছো চাৰিহুটি এই চাৰিটা এৰিয়াত আমাৰ আজি 50-60 বছৰ ধৰি ইয়াতে বসবাস কৰিছো আমি মানুহৰ জীৱনত বসবাস কৰা নাই আমি জীৱ-জন্তু হিচাপে বসবাস কৰিছো কাৰণ আমি চৰকাৰৰ ফলৰ পৰা যি সুবিধা সকলোখিনি আমি বঞ্চিত কাৰণ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে আমাৰ নিৰুপায় হৈ আমি ইমান 50-60 বছৰ আমি জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু অতিকৈ আনন্দিত খবৰ বা বহুত ধন্যবাদ দিছো কাৰণ আজি 50-60 বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত আজি কেইবছৰমান আগত ক'বলৈ গ'লে বৰপুং যেতিয়া আমাৰ কাউন্সিলৰ যিটো মুৰব্বী মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং আৰু আমাৰ নিলিপ 25 নং সমষ্টি আমাৰ এমএসি ছাৰ পবিত্ৰ ৰংপি আৰু আসাম ডেপুটি স্পিকাৰ 17 LA যিটো MLA মুমিন ছাৰক মই আমাৰ চাৰিটা এৰিয়াৰ অৰ্থাৎ 5টা লোকেল কমিটি প্ৰেচিডেণ্ট তৰফৰ পৰা মই আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ মই ক'বলৈ তেওঁক ধন্যবাদ দিবলৈ আমাৰ ভাষা নাই আৰু আমাৰ সীমা নাই যিমানে কম ইমানে কম কাৰণ এনেকে আমাৰ সপোন যে একদিন এনেকে আমাৰ একদম ভাবিব নোৱাৰা এনেকে আমাৰ আকাশৰ যে তৰাবিলাক যেনেকে জিলিকি আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বৰপুং তাৰাপুং বৰলাংছো বসবাস কৰা ৰাইজৰ কাৰণে দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে এনেকে যে ৰাস্তা দিব মই কিমানো ধন্যবাদ দিম তাৰ যিমানে দিয়ক ইমানে কম হয় কিন্তু মই আমাৰ বৰপুং তাৰাপুং বৰলাংছো ৰাইজৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ লোকেল কমিটি প্ৰেচিডেণ্ট তৰফৰ পৰা মই এই ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং MLA ছাৰ আৰু MSc ছাৰ পবিত্ৰ ৰংপিক এই তিনিজনক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ যাতে আগন্তুক দিনতো যাতে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল তেওঁলোকৰ কাৰ্যত যাতে আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু এই ৰাস্তাৰ যিটো আমাৰ বৰ্তমান বৰলাংছো তেৰাংগাঁৱলৈকে এতিয়া 4-wheeler অৰ্থাৎ ইয়াত 4x4 গাড়ী নালাগে ইয়াত সৰু গাড়ীও এতিয়া যাবলগীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখি পাইছো ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাব ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ ডাম্পাৰ ডাঙৰ LNT JCB আৰু বহুতো ইয়াত ভাবিব নোৱাৰা যে ৰাস্তা কামৰ কাৰণে যি সামগ্ৰী বা যি প্ৰয়োজন
সেই সকলো মেচিন আদিকে ধৰি বহুতো ইয়াত আমি দেখি পাইছোঁ আৰু ইয়াতে আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ যে আগন্তুক দিনতো যাতে আমাক এনেকুৱা আশীৰ্বাদ আমাক কাৰণে দি থাকিব আৰু আমি তাৰাপুং বৰপুং বৰলাংচ ৰাইজে আমাৰ এই তিনিজন আমাৰ ছাৰবিলাকক আমি আশীৰ্বাদ দিম যাতে আগন্তুক দিনত যাতে এনেকুৱা কাম কাজ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত আশীৰ্বাদ ঈশ্বৰে চলাই থাকিব আৰু ক'বলৈ যাম আৰু বিশেষকৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে বৰ্তমানলৈকেতো আখৈপুটাৰ পৰা বৰলাংচ তেৰাং গাঁৱলৈকে এতিয়া প্ৰায় 50% কাম শেষ হৈছে কিন্তু এতিয়া বৰলাংচ তেৰাঙৰ পৰা তাৰাপুংলৈকেও যাতে তেনেকৈ নিৰন্তৰে যাতে কাম আগবাঢ়ি থাকে যাতে মাজে মাজে যাতে তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ কাৰণে যাতে কামটো ষ্টপ নহয় তাৰ বাবে একেৰাহে চলি থাকিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আৰু বহুতো ক'বলগীয়া CBG plan aparman Karbi Anglong alongle Ambani aphan pinang chipu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningche along JCCPA Pen Chedondun Thekte. CBG plan aparman Karbi Anglong alongle Ambani aphan longle pinang chipu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningche along JCCPA Pen Chedondun Thekte. Advantage Pages Assam 2.0 Mate Assam Alongri Kapaching Thurchi Pura Thedung a company Assam Government Angbong Lamdon Chetoklo Lamdon Kachetok Atengpen Biogas Mate CBG Plan Aparman Nikrep Ho Angbong Karbi Anglong Alongle Pinang Popu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kapangdak Along Mantu Neta JCCPA Pen Chedondun Thekhe Pusi Lamthe Chepaklangpo Karbi Anglong alongle 10,434 square kilometer angbong pen ko ansi longle ahin ke dolangma halata chelang ponangji pima pulote Karbi araratum longle philang kadure penajoksi ing namajo bithe bitha munedatum prajamsi hadaksi do thak damlo tangte Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong atumta kamatha kaparsik damnangji akenang sotnai alamlo Lasi Komantuneta Longle Hangchek Alingsi Longle Philang Piara Jipuke Lapuan Akenang Sotkali Athema Elitum Emina Akhai Anke Longle Philang Kawe Hangjo Hanghai Tangte Konatsi Longle Ke Hangchek Abang Aling Along Longle Pekpon Thekchilang Mapusi JCCPA Atumpen Lamthe Ningchepo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangta Batai Pharo Matha Parsik Pimi Pensi Assam Chief Minister Kapin Khatpon Alam Kroidunangji Pima Munit ke Chanbom Jarbomji Bonta Longle Philangke Ephonga Tengsi Doji Lasi Assam Sarkar Pen Nang Kapin Khat Alingke Kalidet Nangchi Puta Ningjepo Kachini dam nangji ke lahelo Mukesh Ambani aphan longle ki pipo nangji chiri isi hini alam kali ladak achiri pharo si longle pipo nangji tangte Karbi akhai atum anke kedo athai avesi pini arni reserve alongle arlota lutdam paksi ingnama josi hemrit chukim nanglo lapen Pirthe Munit Monorta Chanbom Jarbom Tangte Ladake Kamatha Kaparsik Thektik Nangji Alam Athepilo La Apotsi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Atumta Ning Chiroira Lamdon Kachetok Duntang Le Do Pusitame Puthot Pache En Thudet Chia Phansi Chuning Ripon Lopusi Pherang Kya Thengno Ning Jepo News Report Karbi Anglong News Channel Nilitum laso press meet ke pa alam ke lo sa non have ki jud advantage Assam 2.0 angbong Nilitum Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ke hai kani ke la somsi ye lo Nepal penang amoni datum nangi pudo la Karbi Anglong la so CM ban ofisi ke pon kri nang ko wading ke son hello to se puro dakke industry ili satun ke wangi pana ning hang sita la so development ma pangke longle nangi si longle ke do ke Karbi Anglong me kan si ala si non ke NC ala Ambani aphan
Ladakh, Karbi Anglong arlo. Laso Napier Puabab, Ingnaraan Buddha Pulapan, Ingnaraan Buddha Napier, Lan Grass laso Katiki Pandang si Ambani aphan longle. Nikri Bongbong itu longle pipu. Ambani komando pulau tang telai kado beda cini lo Ambani ke India apana government apana amaranta ke nam deh puna tu India apana ta nam deh lasi lasona company atun ke dake ke mang lo pulau te ciri ini si ini apana ke bang lagi atau nggak ciri anta ciri dah asuli si la pulau tang te aku Ambani pulau te dake Karbi Anglong cor kali lo longle cor amonit pen akar Karbi Anglong benar nam deh lasi non nelitung kaningje kantung lo kaca Karbi Anglong arat apa cini kantung lo lapene Karbi Anglong autonomous council KCPA ku abang ku atung handa kacuningri kantung lo mangkelai lo Ambani Asonson industrial la satumpan industri satumpan longle ki pia prang ke Karbi Anglong longle ki pia prang hong ket mathasi kemi lapen ke Ambani aphan kamatha alara bangke kopilo da Karbi Anglong Karbi arat jasmen pete alama bangsi matha nandi lasi non labangso prang sitame laso a company banglote laso CBG aphan da Ambani banglote Karbi Anglong kan kopipi ale doi ma kopipi kana hok doi ma labangso alam sitame nian nian sitame beklang jela ako laso lama na che thagi lason tai nitum tang Leng telang ke budaya arlo ke kopiluma laso alawa konane ka cekroi tangdolo lasi memelo lasi nelitung kacuniri bangke la Karbi Anglong autonomous council KCPA buat kita la bangso alam bangke alang limun pom kepak matasi final decision bangke si kini lapen nelitung bangke cedon rundi development nangni puapan kelita iliviri derji a development bangke nelitu bangke kroike la penil tu edake jedon dulu kasi organization ke doana tu pandar Karbi Anglong Karbi arat mesen nangi pua kamatha ben ke senga organization ke doana tu pansita me nelitu la bangso a press meet dan si pacini lo choni lo sita pinianian sita me la bangso chief minister a statement longlok arju longlok thek longlok dan sitame ko pinai itu organization atau mengke kalingi itu thek long lelang arju long lelang ni litong lelang ke yo ne pilone la penke ladar ne itu pinigani kan to le Karbi Anglong 10,434 square kilometer ang longli ke joy non ko andolang la council sor chichini ne longli ke joy non ko andolang longli ke joy 2 lang bulai ligi piwaret da chokti ate prang alam ta cemara prang aubi alam ta litum cemata nan koi lasi lari kado kabe non bangke litum ke kopilo longle sonalam ke landam lu kulotang te longle kabe si kopilo mala wildlife sanctuary arlo kilu cilang so longe bikson nan ko lasi lahai kado kae lam sitame Anton pen mata pemisi Karbi Anglong autonomous council sitame labang so lama bangke kamatha kacil lardi Ambani aphan longle ke pini wa lama bang asa decision bangke kacil lardi addition kacil lardi bang pansin nilitu pini nang itu labang so press pensi nang itu trosi itu Karbi Anglong autonomous council Karbi Anglong arat Karbi Anglong Assam ke doan atau mati tapi junili ninggil lemdelo ninggil lethorlo laso Ambani aphan longle kipiji ku chief minister akehai kadingje allama bangke ne ke cedon bode lake pini sita cedon bode penam sita cedon bode lasi chief minister akehai aphan sita mela bangso allama bangke kacemat dia bang pansen ni itu ke pini laso pressment penjo lo Santi purlo Puredlo, Arlong Puredlo, Koila Puredlo, Gala, Kopila, Tuar Jai Kadu Beda, Arlu, Longli, Arlu, Portini, Arlu, Kopila, Magedoan ke Ladaket Puredlo. Lapen layong si lithium urinya kedoan ke Ladaket Puredlo, laso ki Pured pen ke pon dia bang pansi, non bang ke lasi lithium. Lasi
normal ke la khai jong si pura lo aku la Singhason range of hills jong si lawi kardulo pulo te ada lang masih kringeti ini tu lang masih junlong le dei la so Singhason range of hills ke arlo do aling bedo na sita la mangso range of hills bang ke ko filmai lim kace rai ko ma bang ke na so sita non bang ke rai ni lada ka lam lo ni liya dulong lo sita lada ke unelo mane ki unede tanya kamala bang we council sor la hoy bang matha la penon da tangka phanlok si mata la sowang lo pulo te tovar tampo tovar pi ni lo pulo te ada alongly compensation pi ni lo la so tengsi mane dege bang potta ka do bita claimant lo bini potta ka do bita enet dai yo la sowang la si la so tangka phanlok tangka nang ni ko pan kali development nang ni ko pan kali development nang ta la so development nang ko ita reng du nai ni phai troxy theria chiklo ningkan suri hinira inkoira pho ada por phai kepra ajitim apor pen Karbi Gospel Artist Society atumpen executive meeting padupo La Sonsi Lakha inkoira trok dua barguri MSC constituency ke parlo director Forest IB Alongsi Karbi Gospel Artist Society forum atumpen executive meeting paduponlo Karbi Gospel Artist Society mate thi hek pen DK GAF atum chingrum si mai igni ponlo lapen labangso amailong mai kachepa hemphu pon DK GAF amai phu laki lun sepo marson rong pharpensi bangso mai chepa hemphu ponlo lapen alhi kapachini aporta en ponlo laki DK GAF amai phu lun sepo samson tokpi pensi alhi pachini ponlo Lapen alhi kachetong dunatum lake pinang an Karbi Gospel song alunjil kilunatum Karbi Anglong along nong nam kachetang klong klong lapen ase kijumisen atum chetong dunsi bangso amayalong RD chipidun rinti Lapen Karbi Gospel Artist Society forumpu alam theke lapu helo Aning kanwang sitame hemphu Jesu Kristo aphan lunkan pen akero kipiatuma phan aning keperung pon mate ning kirungdun lahai hui asaisi claim lopusi pachini pon lapen non kiwangji aru achiklo kechengsi niphai hini pensi bangso program bipon popusi chingwai pon padolo sonsi alang litumpen phan nang pachini don Tangte phirang kia thingno kaningche alam thile angton pen arju ik sinang Dua barguri pen nang kilo berta Edwardson Crow report Karbi Anglong News Channel To opinion itum dak dua barguri dak dai thora ha waralong labangso tanitum kaching lunga puthak lam he si niral phan peklari ma Binine thomla dak dua barguri ha war mate dai thor mini stadium along chetong lake Karbi Christian lunsepi hamtha mate Karbi Gospel Artist Society ahin pensile tum chetong lo la pen chetong la ke da luar baguri Karbi Gospel Artist Forum tum pensile tum chetong lo la pen tum chetong lam the bang ke la lo ni tum aning kantin pusitame tum arna ma phan kilun la pen kero alun hai kilun tum phan ninga perung do akimi tum phan ninga perung la pen ka kilun bom tum phan pusitame aso sini perung kero persona maido Lasi kacepate kosong si pedoji komantuar ni si pedoji lahai putak si tum kacetong pen pini cingwai lo. Antara itum laksa cingwai along komentuar ni saya dengan patik pun jiran itum ani adin na mate ani apor hot pon na. Pini ni tum cetong pet pen cingwai ka lahai lo. Arni abang ke langkeleji aru ke ceng sia roi mate ni pai ini le pen ke thom. Tapi ni suri ini lain ko ada pon ni si tum di pon ikpo. La bang suar ni apa sih itu ini jongkon. Antara solong kapre tum dalam personang naga cepati itu na person aja mek awar sai itu mah. Naga cepati itu ji atau apa pan ke ni tum si paponji mana ateke non lun sepi mana lun ke lun ji aning hang o atau apa pan lun recording claim pen lang lun ateke gospel lun lah di. Christian alun lo ana aphan kero ano bethe alun recording claim pen lang mate ke thap akam claim pen lang to aphan si tum khaponji la panala to alana to aphan apram si abang ke online machine tum khapon po
online along along nitum lunang po journey alone ijir ke nitum kan pipon po lapen ijir ke methan si chongwai pon po labang so lun nitum phanang lunang po labang so online pe aphan nitum inside la labang so inside da pisia ko nitum ada kecepatan mai pilong nitum ko alang depan phat po ante labason tha kaning ke ha tum du pik kam tha lun chi tok det po lun thek de ti tum du studio long dam po la solun pachon thek de tin du ha tum hana tum hin pen du pini labason kasira kuchi to di phanabar sai kachi sik do ban ta rapon di ma kelon ji aning hango lapen kelon ta thek bulote nilatum karbi Christian lunse pi hamphang along ke alang to phan kurwang thu pi jer lo nilatum phan nang cepat ini ya phan kirap nangi puluhan te nilatum ta tovar giri pi ya phan sikai ta chisik ding dan lai men chi phan di ma milimen la ke sermonison tero lapen ni karbi Christian lunse pi hamphang lo ni chon bang iglo ana tum dak do barbagori si ka chingum chon ma pinia ban ke ma la angkang pi ben absong ka chingum tum nilatum karbi Christian lunse pi hamphang la ke Baptist dat delo Presbyterian dat delo bondala hamphang Christian hamphang mate denomination doan ta chingrum pet lo taben pini ke nilatum Karbi Anglong Parman pensil nilatum ke chetong iglo HDP Phangadong Mijikro Arongalong Soklim Rongker Karklipo Niphai Troxy Theriachiklo Borjan Constituency HDP Phangadong Mijikro Arongalong Soklim Rongkerase Karklipo Sonsi Aning Kanwanga Sonsi Piningle Thotta Hem Kupendanglok HDP Athan Dilai Athan Phangadong Athan La Sonsi Breakjam Athan Hei Hui Setami Labangso Alongsi Arkliponlo Lapen pining asengkan aparman bangso arongker kethoki jerki mesen mi et anparta bomut bokan setami mesen pusi kurusar mate mijikro arongasar pen pachinipo kijutsi mijikro arongasar lapen arong arwara tumpen pen kewang chilang asengkan aparman abangki Karbi Anglong Autonomous Council EM Serjarong Par lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Atumaphan Rongker Aparman Kirap Nang Pinang Jipusi Kurusar Mate Mijikro Arongasar Lapen Arong Arwad Tumpen Kachudingri Sitami Padupo Labangso Soklim Rongker Karkliponalong Mijikro Arongasar Bauikro Kurusar Bidal Singkro Kurusar Sarthekro Kurusar Julikro Kurusar Mohonteron Atumpensi Rongker Karkli Mesen Mi Etpen Pachun Ponlo HDP Penang Kelo Berta Pratap Ingling Report Karbi Anglong News Channel Ini dak kacitong mate ilitum dak mijikro arong Rongker rumok lapuson ha aprang rong kim detpen nilitum Rongker rumok do lasi pinidak nilitum Rongker rumok kacipalon cipali lasi Rongker ke lapohenlo nilitum Rongker ke soklim Rongker lapen hempu bendanglok hamphang do mane dak nilitum athan lapen phangadong ku athan do laso cepat hiponlo lapen ke hidipi chomna khonbamon dilai laposon hamphang do mane hamphang isi hamchong si nilitum tham suri hili suri anta nilitum cepalon cepali ponlo bokan bangke pohanlo gomu dokan cenap cidip ave ari aput sitame ari aputa sereng sirimri seremrat bang chodeng nang pacipu pame lasi ari anta meksen lasi kacitho kacijir ke nilitum thangnat kacikindi lapen ining kaci oi lapen ining kaci bia thai thangnat ta ave ining nilitum dak mijikro rongpen rongkerum oka bangke meksen lasi nili piniladak Rongker rumok along klam along nili isi saratumaphan kachuning riji alam thekela pohiki halo ha komentu bene nili tumta Rongker rumok laposon do lasi sit laso chipalon chipali along pen pene ke thegiding atum thangnat nanga chera dunta avelang
lasi laso akawe along nili tumalong nang pachira don thegi laso phansin nili chunigriji dak nili tum hawaralong mate constituency along sar surjorong harapai kami nang sirabun popusi nilitum rapen nilitum nining kepik lapen CM sarapan si tame alangli ta konsil along pen lahai budget itu lapuson arong si tame lapuson kita kondu kasi nilitum abhanta muning pen ke nilitum bhanta budget ni bonai pipon popusi ning kepik lo ing pen ni bonai pivek popusi ning ithelo lasi radatum dedatum anta la salam tuning laglo nilitum sara tum phan anta Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu